Ner mala kenyam biya kamal ka Nuer online TV channel to kon ka rosh ban linga jan gwasame rointin be rewicha kanaser gwase chakur chatok then kam jechen bor kene SSPDF la de nikir mayadit to kon ka update me de kon gwasame ka ta danen de siang dar wo gwa ka jemen chalat ban leram ban jelinkel ko katin kona lat ko rudina tama nyoda jagwan o kirm yadit dong der te ko mi der lat ka tadan ko jen o dong der de dadi der janang re wi kanasar bana dik to kona lat ko rudin kan do bran sigan de chop ko je bana kalin kel ngwasma gorno jen bi janyo kanasam ko kien ko brandi tv kan kul mala chu gwasnatin gor kon kan wo de ko ten mi jiram jidit twine notification bell ku subscribe araje banling gwasame rajen chalat ke kui malka kam jejen bor kene kuma kirma yadit ala SSPDF re wi kanasar shaladen wo atel dech mananka kanasar namo ajen do badana gwi ken wo de mal ki de kor de Japan kor me de wo woniam ki me de ne content de wi ka Sudan de kanak shinaitu wan yiken test ne re kore paiwa kana me nyu de jagwan wo to kum kirma yadi te ka lanko de ja kapchon ko che de wo woniam ka do dan de ja kapchon je o tele dich me de nang re wi ka nasr of course e kume de de janang de SSPDF de jalo re wik kanasar dungno dera halebo tin kontin taka joko anu ngun 5 force ba dera kale kene netin kontila peace monitoring body ne recording wik kamal tere wik South Sudan ka taya dan shamal cha tangeja de kan duob mungwana jen ba de kan laslet ashang me shi haltin content tere wik kanasar kan ulang chiki chure no ejechen un 5 force no ka chuna kene lo kana la lede lo shagwen je wo malat kene chi duor tele lot ando dana bu korupen woni yaman tama kam jechen bor kene kum kirm yadit SSPDF eni mi che kirm yadit te de che je jako che be bere wi kanasar mu wore wi kanasar chi kamana to no la na dia nanga karen yale no dio ye shi amiet ke titi shi agalin ke shi arwane linkedin kon lat karodian tikem ya di kalwanko der mal der je jaga jatu wono ko kan wo der mal der je yar ashim ray kono tama wi kana sa tel mishala mal ko mu wode wo we la tok bu kora me bi dini jen bu woni jen ko woni am kim ya di te ka control ko der mal der je kapchong ke der mal der ja to wono ke der mal der je yar kan dangaro ke nyinka do cha guji wi mon wo der mal der ten dungme cheling ne taye dane shaladen wo gorgan un 5 force antama telari me de lo in kanasar de tana mal tana tam de na de kan tre malam dit jega ta dan te kan nawan nang de ni re wich kanasar anyok berim ni dik tungwana long krik to cha ko long ko de ka kapcho shigamin ling yana magwasa me to kon ne dik ni tungwana long to badge to organ tamare ka kejupa achimo nasar ke jan gwasme ko dungna sa joko kapchong ko chaje jan la jiëc dung SSPDF chaje ko wire wich tene kan ko te je jadien mde kan no riga dan chile bena tam kan wero content ka spell mai wo tentere wich kejupa ten cha kep ten cha yen kirma yadit yan ka ke ko sha nasar chaje SSPDF chaje wire wich kukan jechen bor kan spell mayo kukan ka kona ka tiken kelin kan mo chi jan loda jechen bor sika request lat charge 10 down cha jangne de cha jangna Agwelek force kana bishok tiken ko balye dio je ko ngai kona til kan kala ni chang ne to jaka kan cherka wayam jaka ke ko biken ne de konti la jechen bor entere kanasar biken became that's it. Tell them to the end. Disarmament. They were sent to to disarm the Nuer Y army.
agenda na chalat shika lo jok tai dana shi ko je to je shi me shi aguje no shi kuma shi bok reni ale shi bok yelo pare wi ka bali ran tongo mo ano ka chana ba che ko na ka ta dana che fen ka je ko chene ngwan che ka barbare wi ka nasar ano wang dul ano ka la just let ken tishi go tisha de la daram wala kwere wi man to kan tam jene asfele ma ayu ne ken ko na sha yen te garere ka juba as we speak okay mekeni ngai ka ngenye honorable pot kang shol jane jaga tijen lieutenant general gabriel doblom jane jaga tijen kamlo gan michael gadwe jane jaga tijen mampal dor nelson malo luang maken kuntut galwak peter magong de guy kang poktuat buluñ poktuat boyti chongboy yen dakwaj yulbol kolnyang james ran gadwit machot gadjet galwaten pol gadwit parlong dol gai far malut gai malwal gadwit kwet gai taban machar ngwen lun jok bogdang nial kur ne tigan dial ke ji aspele mayo ken ne kone ayen jaga yende ka tijin kas ke ji aspele mayo ngoda tana do mu gorga tam kum kirmi yadit gu yene de din gujino mal jaten this I can kas aspele mayo mitering mitwo ka gwena te mal bu nyam ring ma chari dor cha jegul ke dich SSPDF kan na security gwena bo nyam man din bi ngai gwasame te ne de wala rajen go ko re pai to kana asar no jenne na kana jang ne me cha jien ka na kana jang cha jien ko na kana jang ko ta me dan mi gon jang la to jang gan de le tere wi bat che to ko kan bondial and bon dakriang machar SPL mayo te jangtan te ji ko tan a combination bon SSPDF te jangtan te nuartan a combination rek take leadership mission ko la jiwi tele kun mu kep kana but tekan ke de mana ken no yana kon mu ko dan ling no ngede je me ko tele mu din mu let kana ka nasr ke wini ko ken andara jen wo bugin yin kam ken ko SPL mayo kana jen SSPDF kana ko ndin yin chimulet kire maka western bargazal ke western equatoria anijen but me look netin jejin bore o chala do ken ba me ken ba ka kep jen taye dane shin wanar to gono kaja ka tok chwa de chu jak agole fo cha jak abichok fo cha jak talmuden mo jor duno ko bi mal bu hultena kirme yadi de ne telonya ko jenam nan te control ko bi mal ben kirme yadi ba jiëc ki de jache nan kana ser ko nata tel mu gor tan batel mu tan chena de lon ko mu ka ba ka bom me cha demand chikana demand no ayun 54 sa no grewe agenda na tan ko dio je ka gwatan be tan ba cholo force self ke ya di ke force da rek machar kan dial ba cholo no national army ko more am to go force we mean that South Sudan jiëc but ko kan ki integrated right now kan kana mara ke lejen ku kan ne laro go na un 54 sen cha integrated ke man changi ko be South Sudan be ka chine gor fon bi chonkel ke kirm yadit fon bi chonkel ke dakring machar chine gor go ne force bi chongala dung national army na mo chiken la George long ne dial ngai kana da ko tana chiken gor bu malu ben cause they are using this as an advantage kaka no bi kan mal rewika ka nasir bi kan yar ko yo china bule charno South Sudan we but na chu focus ka kel chimenta right now char ke lute ko chin jinasir ke nuer kon ta nasir chiken yin ke de jandan to focus ten ka South Sudan ke lyo ana chagu ne dob danan de mal dar ban ka ja so right kone kir te ka chonko dar mal non kir bote ka chonko dar kur dar je jatu wana e choice ne ka kan dial no go je malatin ba mal no go je no bitin kurtan ba kurbe no jandan tin ban men dine jen ali tek dien be kene top kata dan le rode je ko chai de nak doru ne re luadu bai bi kap ko bom chet ko gono mo jalu am dirne ko ni tek dien chi bat ka ken ko ninte te dial ano bat ken ko shikir ma yadi chelo gono de mal darben je shoda dan lat ke hali shelok je gwine bom ko be nang ne ko ntila hali rewi kanasa ajanta dan nong liano mo ko en wi yara dimu dage dio she adang no wal ko je tene ka run badak run wal kel run waro dio je cha de le ben dak shot kana
but o che kan karodian ling kan ir kon la hali kan o che de che jak de jo ke de klo je jok dio je ling kon de lat karodian so na me je na tok antama men tin mu gor ke je no be malba tere winde ko ken nasa kanti kana kanti de al kontinent ga greater pana state la unified force anankatan be malba shoben so kir mi yadi te ka lang ko be mal be nok ka te ka lang ko be mal be jako be jiëc je na go de nyaa ye kel no mo bi te ka mal bye bye